Arratsaldeón, siendo las 6:02 de la tarde, damos comienzo a este pleno ordinario del mes de marzo. Como primer punto del día es la aprobación del acta de la sesión del 27 de febrero de 2025. ¿Alguna cosa sobre esta acta? Pues sea por aprobada por unanimidad. El punto 2 es la aprobación del acta de la sesión del 13 de marzo de 2025. ¿Algo sobre el acta? Pues también será por aprobada por unanimidad. Pasamos a punto 3, que es la propuesta sobre la adecuación de la señalítica y la elaboración de una ordenanza municipal para favorecer la movilidad en bicicleta. Es una propuesta del Grupo Municipal H. Bildu, entonces pues os toca presentarla. Vale, a ver, lehenik eta behin saiatuko naiz azaltzen mozioa bera, orduan, uste dut guztiok argi dugula beste mugikortasun bat beharrezkoa dugula eta nahi dugula. Uste dut guztiok argi dugula mugikortasun eredu berri horretan eta paradigma aldaketa horretan txirrindulak bultzatu behar ditugula, ez bakarrik txirrindulak, baina txirrindulak ere, eta guk ikusi izan ditugu koste gutxiko bi oztopo edo koste gutxirekin gainditu daitezkeen bi oztopo. Batetik seinaletikarena, inoiz esan dugu batzordeetan, baina gaur egun Amurrio seinaleak pentsatuta daude kotxeen ikuspuntutik eta kotxeentzat, eta kuriosoa edo txantxa iruditu arren Amurrion badago bidegorri tarte bat non txirrindulak ezin direnak pasatu, eta gero bestetik ikusi dugu, eta hori uste dut agerikoa dela, konektibitate falta dagoela. Egia da gero eta bidegorri gehiago daudela, oraindik ere uste dugu gutxi direla, baina egia da gero eta gehiago daudela, baina horietako asko lotu gabe daude. Orduan, horrek suposatzen du bide legala egin nahi baldin badugu, itxulinguru handiak eman behar ditugula, eta aurreko honek suposatzen du, askotan gauzak ez direla behar bezala egiten, eta adibidez, nahikotxoetan espaloiak erabiltzen dira edo erabiltzen ditugu espaloiak eta oinezkoen guneak. Horregatik, aurkeztutako mozio horretan, bi gauza eskatzen genituen, batetik seinalitekaren berrikuspena, txirrindularitza edo beste mugikortasun eredu batetik ikusita, eta horretarako 9 hilabeteko epea ematen genuen, eta gero udal ordenantza bat idaztea, horretarako 18 hilabeteko epea ematen genuen, non besteak beste espaloietan oinezkoen eta txirrindularien elkarbizitza arautzen zuena, besteak beste. Ez hori bakarrik, baina hori ere. Gure harridurarako batzordean guztiok kontra buskatu zenuten, esan edut, beste bi taldeek kontra buskatu zenuten, gaur gustatuko litzaiguke arrazoiak jakitea, eta bukatzeko eta gaurko osoko bilkura ez horren serioa egiteko planteatuko dizuet horrelako jokutxo bat. Orduan, bi egoera planteatuko dizkizuet, eta zelan egingo zenuketen zuek. Bi egoeratan txirrindula batekin zoazte, eta bi egoeratan 6-10 urteko haur batekin zoazte. Lehenengoan errekado bat egin behar duzu hor Larrinaga kaleko goiko partean, berdin zaite, liburu bat erosi, edo argazki bat inprimatu, edo pote bat hartu, edo horko Larrinaga goiko parte horretan, eta hortik joan behar duzu erreforrera. Haur horrek duelako berdin zait. Futbol, dantxa, edo nahi duelako korrika egin. Orduan, nondik joango zinateke. Hori da, lehenengo egoera. Eta bigarrena, berdin, txirrindularekin zaudete, berriro ere 6-10 urteko adintarteko haur batekin, eta geltokiko kalean zaudete ere errekado bat egiten, berdin zait zeo zer erosi, edo hilepantekira joan,
edo lore bat erosi edo berdin zait, horko zati horretan, eta hortik nahi duzue joan kiroldegira. Eta bigarren honetan ere, zelan egingo zenukete. Besterik gai. Eskerrik asko, PS. Pues J. Estisasein. Vale. En la comisión votamos en contra porque en los últimos años, desde el equipo de gobierno, se ha venido impulsando y trabajando en la ampliación y mejora de la red de bidegorris del municipio para fomentar la movilidad sostenible. En el año 2020 se redactó por parte de Intra Ingeniería el estudio sobre la movilidad ciclable del municipio de Amurrio, completando el plan de movilidad municipal, con un triple objetivo. El primero, el análisis del estado actual de la movilidad en el municipio. El segundo, diagnóstico y valoración de la situación actual según los datos obtenidos. Y tercero, establecimiento de medidas promocionales y correctoras en el ámbito de análisis en el núcleo urbano y sobre todo en las inmediaciones de los centros escolares, particularmente Aresqueta y Castola, Zaraove e Instituto A. Todas las actuaciones y obras realizadas previstas desde entonces responden al desarrollo del estudio y de igual forma del impulso al parque lineal del Nervión. El desarrollo del parque lineal del Nervión se ha ejecutado tramo frente al edificio comercial de Eroski, aprovechando las obras del colector, el tramo de conexión de la calle Landaco con Bidegorri Sapur 9, en el entorno de la farmacia y el antiguo ambulatorio, aprovechando también las obras del colector, la mejora de acceso al Refor, anchura y asfaltado, aprovechando las obras del colector también, una ejecución de tramo Refor entrada a Tubacés, planificación del tramo de entrada a Tubacés Barrio Los Mesones para su continuidad con tramo ejecutado con la variante de la A625, la ejecución tramo Orduña-Délica y otras actuaciones de mejoras de tramos urbanos, una redacción del proyecto de trazado del Bidegorri entre las calles Errotachu y Bañuteibar, continuidad de los bidegorris en el tramo de la iglesia y conexiones tramos existentes en Félix Murga y Armuru Venta, la señalización bidegorri tramo de Dionisio Aldama, la mejora cruce accesos zona deportiva de Bañueta desde calle Bañuteibar, modificación ordenación Echegoyen Bidea para mejora de accesos a Aresqueta y Castola y Zaraove, nuevo acceso a Lecastola desde Lesárraga y señalización como vía compartida de calle Lesárraga, diseño viabilidad compartida, tramo Frontón e inicio de Ayara Calea. En este sentido, tenemos completado el eje norte-sur con Bidegorri exclusivo desde la rotonda norte de la variante hasta el emplazamiento de la antigua gasolinera, con conexiones laterales que garantizan acceso a los distintos equipamientos municipales. Centros escolares, Zabaleco, Mendico, Amaurre, estaciones, ferrocarril y Parral de Amurrio, equipamientos administrativos, ayuntamiento, juzgado, Casa Cultura, Casona, etcétera, Amurrio Anchoquia, sanitario, centro de salud y farmacias, el parque municipal y faltaría mejorar la señalización accesos y Castola Zaraove, que está en proyecto, una conexión este-oeste del municipio bajo el ferrocarril, pendiente del desarrollo del área integrada por Iñaur. Aquí tenemos las limitaciones de carreteras de la Diputación de Álava y constructiva de la anchura de los propios pasos bajo el ferrocarril. Así pues, estas acciones reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la promoción de la movilidad sostenible y la mejora de las infraestructuras ciclistas en la localidad. Y respecto al punto 2 de la moción, en la que se pide hacer una ordenanza municipal reguladora de la circulación en bicicletas y donde se estudie una convivencia entre ciclistas y peatones en las zonas peatonales en el plazo máximo de 18 meses, tengo que señalar que una ordenanza es un instrumento técnico jurídico que regula la organización, administración o prestación de los servicios públicos y contribuyen a la buena administración y solución de los problemas. En la actualidad, el Ayuntamiento de Amurrio está llevando a cabo diversas actuaciones para la mejora y ampliación de la red de bidegorris con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y garantizar la seguridad de ciclistas y peatones. Entre estas actuaciones destaca la conexión de tramos existentes, la instalación de nueva señalización y la planificación de nuevas infraestructuras ciclistas. Dado el volumen de trabajo en el departamento encargado de movilidad y urbanismo, la elaboración de una ordenanza específica de circulación en bicicletas no se considera prioritaria en este momento. Este proceso requeriría un análisis exhaustivo, proceso de participación ciudadana, coordinación con diferentes áreas municipales, lo que supondría una carga adicional que en la situación actual no es asumible sin comprometer el desarrollo de otros proyectos en curso.
Además, el marco normativo vigente a nivel autonómico ya establece una regulación suficiente en materia de circulación ciclista, lo que permite garantizar una convivencia adecuada entre peatones, ciclistas y vehículos sin la necesidad inmediata de una normativa municipal específica. Tenemos encima de la mesa un listado largo de trabajos que se están ejecutando desde el área de urbanismo, como puede ser el proyecto de licitación de la urbanización del mercado, proyecto del mercado por dentro, Goicolarra, proyecto de licitación de la urbanización, proyecto del frontón municipal, licitación de electrolineras parking al lado del juzgado, terminación del CRAP, licencias particulares de constructoras, etcétera. Atención al público con citas 2 días a la semana, permisos, otros asuntos. Y por eso mismo, en este momento no lo consideramos prioritario. El tema de la ordenanza municipal. El resto, como os he dicho antes, estamos en ello. Es que ricasco, una segunda intervención. Bai. A ver, ez dakit oso ondo nondik hasi. Esan dituzu gozapillo, egia da, esan dituzula gozapillo, baina hor ondoan, Aranoa ondoan dagoen, Urrutia ondoan dagoen bidegorri zati horretan, badago bidegorri bat, baina badaude horrelako 4 borobil handi gorri, eta barruan lerro txuri bat daukatenek, eta horiek esaten dute, ezin dela hortik pasatu. Ez dakit esan dituzun gauza guztien artean, hori zelan konpondu daiteken. Nik badaki zelan konpondu daiteken. Hor azpian txapatxo bat jarriz eta txerrindulak izan ezik, edo txerrindulak salbo, eta hori da neurri batean proposatzen genuena lehenengo zatian. Hori da proposatzen genuena. Hor ondoan, frontoikaleko lehenengo partean, ere badago horrelako disko gorri bat, dagoela oso ondo dagoela jarrita, kotxeentzat pentsatuta dagoelako. Baina txirrindularientzat ez dago pentsatuta, eta orduan horrek txirrindularia ibilgailu bat denean hortik ezin da pasatu. Eta hori da proposatzen genuena, hori da eseskoa bozkatu diozuena. Orduan, bueno, egingo dituzu 10.000 gauza. Hori egiteko ez da, ez diru handirik behar, ez da denbora handirik behar. Bai, denak behar du zeo zer, horretan arrazoi guztia, baina uste dugu behintzat ez dela horren besterako. Badago beste gauzatxo bat, eta, bueno, txirrindula aparkaleko guztiak daude espaloi gainean. Teorikamente, ezin zara espaloitik joan txirrindularekin. Hau da, aparkaleku horretara joateko, jeitsi behar duzu txirrindulatik, bultzatu eta aparkatu. Inork imagina dezake kotxeen parking bat non kanpotik jeitsi eta gidariak bere kotxea bultzatuko duena? Baina txirrindulekin hori gertatzen da. Ez dakit bigarren buelta honetan planteatutako bi galdera hoiei erantzungo diosuna suposatzen dut ez, ezta? Vale. Zer egin behar dugu aurrekin goazenok? Berriro dio, teorikoki ezin gara espaloitik joan. Joan behar du errepidetik? Ez dakit. Bi kasu konkretu planteatu ditut, lehenengoa hor Larrinaga kaletik Reforrera joateko, ezin zara hemendik pasatu, Larrinaga kaletik beko parte honetatik ezin zara pasatu, daudelako horrelako bi borobil berriro ere bi borobil gorri, Urrengotik Basualdo Kirolako errepide horretatik ere ezin zara pasatu, badagoela hor bakarrik dago borobil gorri bat. Urrengoa ere, aipatu duzula Aiara etorbideko lehenengo zati horretan, berako norabidean joan zaitezke, gorako norabidean ezin zara joan. Orduan, aukera duzun, aukera bakar, ari naiz liatzen. Aukera bakarra, eskerrik asko Monika, aukera bakarra da, egoiko biribilgunera joan, jeitsi eta gero, hemen zaudela, erabaki, edo espaloitik joan, zure umearekin, edo bestela, errepidetik joan. Hori da lehenengoa. Bigarrena, oraindik latxagoa da, baldima zaude hor, geltokiko errepidean, hor aurrean baduzu bidegorri bat, baina lehen esan dudan moduan, gero topatuko dituzu bi disko gorri horiek.
Orduan, hortik ezin baldin bazara pasatu, aukera bakarra berriro ere zer da, zeateraino joan, errepidean igotzeko, errepidetik ona etortzeko, baina benetan, horren zaila da, ez dakit, onartzea edo adostea edo horren zaila egiten zaizue alde boskatzea esateko ez, egia da, seinalekin arazo bat daukagu, erraz konpontzen dena. Eta gero, araudi bat egin daiteke oso modu pomposoan, egin daiteke araudirik onena edo egin daiteke gutxieneko araudi bat. Berriro ere, umeekin goazenok zer egin behar dugu txirrindulekin joateko. Joan behar dugu errepidetik, joan behar dugu horko pasabide, berdin zait, foru kaleko edo landakon ja ez, landakon badagoelako bidegorria, baina eske benetan, esan duzu dagoela lan handia dagoela sail horret, hirigintza sailean, eta egia da. 18 hilabetetan benetan ezin da honelako zeo zer egin. 9 hilabetetan benetan ezin dira amurrioko seinaleak berrikusi. Eta bukatzeko, aipatu duzu 2008an egin zela, eta egia da, daukat hemen, asistencia técnica para el estudio de la movilidad ciclable del municipio de Amurrio. Ez zuen H. Bilduk egin zuten, un ingeniero de caminos, un técnico de movilidad, un geógrafo eta un delineante. Suposatzen dut hauek guk baino askoz gehiago dakitela honi buruz. Aurkibidean, 6. puntuan, esaten da zehazki, programa de actuaciones para la movilidad ciclable del municipio de Amurrio. Eta 6.3 puntuan, actuaciones de ámbito comunicativo, 6.3.2 esaten da redacción de una normativa municipal de circulación específica para bicicletas. Eta zergatik heltzen dira ondorio honetara? Pues, 4. puntuan egiten dutenean diagnosia, eta dago, nahi baldin baduzu irakurri, dago 34. orrialdean, esaten dutelako zehatz mehatz eta irakurriko dut literalki. A pesar de este importante aumento de los espacios ciclables dentro del municipio, sigue sin solucionarse uno de los aspectos que más contribuyen a la utilización de la bicicleta como vehículo habitual de desplazamiento, la falta de conectividad. Bizkatxo bat aurrerago, esaten dute, por su parte, la señalización vertical en los bidegorris, o haciendo referencia a la presencia de estos bidegorris ante intersecciones o cruces, es prácticamente inexistente. Ari naiz literalki irakurtzen, literalki. Eta bukatzeko diagnosi horretan esaten dute, en los casos de los itinerarios compartidos entre bicicletas y peatones, adibidez hemen Urrutiako zati hori edo bestela Elizako zati horretan, la red que actualmente se considera itinerario existente, son básicamente itinerarios peatonales en los que se ha decidido permitir el uso de la bicicleta en la búsqueda de una red ciclable más íntegra y compacta. Pero no existe ninguna regulación u ordenanza que regule estos espacios y facilite la convivencia entre los peatones y ciclistas. No existe señalización que regule la convivencia entre usuarios ni que alerte a los peatones sobre la permisibilidad de que circulen bicicletas, lo que no contribuye a una normalización de uso del espacio. Eta agertzen dira bi argazki, eta batean agertzen da hor tramo compartido Lesondo Dionisio Aldama, eta argazkian ez dira disko gorri horiek agertzen. Osa, te decir, 5 urte barru, oraindik okerrago gaude. Eta ordenantzari buruz esaten du que el marco legislativo es indispensable para ordenar el comportamiento de los diferentes modos, sobre todo cuando comparten espacio común, que la falta de conectividad de la red y la falta de señalización en la mayoría de carriles bici no contribuyen al desarrollo futuro de este modo de transporte, por lo que se propone redactar una normativa específica para la movilidad en bicicleta, con el objetivo de normalizar su uso y favorecer la convivencia con los demás modos de transporte. Eta, bukatzeko, aipatzen dute, ondo legokela, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere garaian idatzi zuen horrelako txosten edo gomendio batzuk. Ez dakit, proposamen bat da, besterik gabe. Eskerrik asko, Jon. De todas formas, Jon, no te he dicho que no vamos a trabajar en este tiempo sobre los bidegorris, señalíticas y demás. Es que estamos en ello. Lo que pasa es que no nos marques un plazo porque no es posible en este momento. Vale, pasamos a la votación. Gauzatxo txiki bat, besterik ez baldin bada. Aurrekoan duela, esango nuke 8-9 hilabete, aurkeztu genuen hemen beste mozio bat,
txabolen inguruan lan egiteko. 8 hilabeteko epea ematen genuen, eta 8. hilabetean, eta ondo, osatek ezir, 8. hilabetean esleitu da ordenantza hori egiteko kontratua. Benetan, arazoa baldin bada, 9. hilabetean ez dakit nork egingo duela ez dakit zer, seinaletika aldatzeko, pues, bejon deizuela, benetan. Eta 18. hilabetean norbaitek egingo baldin badu ez dakit zer, pues berriro ere, hori baldin bada hori baldin bada barkatu argudioa, eseskoa bozkatzeko, pues benetan ez dudar ezer ulertzen. Eskerrik asko, pasamos a la votación. PS. No. Contra. Alde. 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 Contra. 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 Pues no se aprueba la moción por 9 votos en contra, 7 a favor. Pasamos al punto... lo tengo aquí. Espera. Pasamos al punto 4, que es la aprobación definitiva del quinto plan de euskera del Ayuntamiento de Amurrio para el periodo 2023-2027. Isone Sarachaga. Arratsaldeon, bai gaur euskara plana ekarri dugu onartzeko, udalerrian euskararen erabilera sustatzeko eta normalizatzeko funtsezko dokumentua. Euskarazko batzordean aho batez onartu genuen, eta honekin Amurrioko udalak euskararen sustapenarekin eta bere hizkuntza eskubideen bermearekin duen konpromisoa berresten dugu. Udal taldeak bere konpromisoa indartzeko baliabide gehiago jartzen ditu, eta horietako bat euskara sailaren aurrekontuaren 5% igoera izango da. Jarraipen batzorde bat ere eratuko da, planaren jarraipena eta funtzionamendu egokia bermatzeko. Neurtzeko 24 adierazle daude, horietako batzuk ezinbestekoak dira, Eusko Jaurlaritzak horrela esaten duelako, eta bai ala bai, beteko dituguz. Eta orain arte moduan helburu nagusia euskara zerbitzu hizkuntza izatea izan da, eta hau egonkortzea eta indartzea izango da helburu nagusienetako bat. Jarraipena ere funtsezkoa izango da, eta lehen aipatu dudanez, jarraipen batzorde horrekin bermatuko dugu, eta erakunde barnean ere helburu batzuk ezarriko ditugu euskara indartzen jarraitzeko. Udal barne, esan dodanez, udal barne plan bat da eta bi oinarritan zentratzen gara. Udal barruan euskara lan hizkuntza bilakatu nahi dugu, eguneroko egin beharrean euskarak gero eta presentzia gehiago izateko, eta herritar guztiek udal honekin daukaten harremanetan euskaraz aritzeko eskubidea bermatzeko. Hori guztia bermatuko du plan honek eta horrela izan dadin lan egingo dugu. Eskerrik asko, Isone, PS, Bildu. Bueno, a ver, suerte txarra. Egon izan da zuen 2 hilabete zigortu eta tokatzen pizka, ez? Bueno, alde bozkatuko dugu, badakizue beti gure erantzukizuna hori delako, ez? Eta oso ondo dago, hau, ez? Pena bakarra daukat, pleno hasi dela oso polita, jolas bat, ez gara jarriko, baina beti jartzen gara gauza berean, ez? Horren, ea beste tono batean egin ditzakegu gauza, berean. Nik ere jolas bat prestatu da neukan, pinuko dugu, hemen umekin egiten duguna, hemen lore bat dago, hemen elefante bat, paper baten gainean, ez dugu egingo. Honekin egin nahi dut, esan nahi dut, paperak dena aguantatzen duela, eta hori badakigu ondo. Ez? Badakigu ondo. Badakigu aldez aurretik egon direla beste plan batzuk, hau ez dakit 5. den, okeres banago, eta, karo, gure lana da, karo, egin izan da, baina zenbatean, bete den, zer ez den bete, baina zerrenda bat terriblea, baina ez gara horretaz hartuko, zertan ez den bete, bai, idatzita dago, oso polita dago, eta horregatik ezin dugu zetxik esan. Baina, pues, apur bat txirrindolarien basuntorekin patzen den bezala, jode, ez gara oso praktiko. Dastia, egin behar dira, asko gauza gehiago, oso polita da dena, ez? Ni azten baldin malaiz aurreko zerrenda horretatik tiratza, udal langileak, lehen bat zeuden euskara ikastaro berbala, taldeak desagertu direnak. Badago, ez dago euskarazko aplikazio informatikorik ez da instalatu.
ez sartzeagatik hausedarekin, badakigu danok hor eztabaidatu dugu, komentatu dugu, horretan ez, hauseda da, zuet baldin basoaz, Tafallako, udal aldizkari, eta euskara gehiago dago Amurrekoan baino, ni pelotaz. Osea, esan dut, alde praktikora jota, pausu txikia dira, batere, dirua, suposatuko dutenak behar bada, bale, baina pausuak errealak eman daitezke, praktikoak ikusi daitezkenak erraz. Hau zera, eske 2026 arte daukago kontratua ulertzen dugu dana, perfectamente, baina horri estibidate bateko badauka aukera. Eta badakigo egiten duzue oso ondo, nik ipiniko eta adibidea jaietako batzordea. Euskara, presentzia eta dara. Jaietako batzordean horren komentatzen da beti. Eta ez da planteatu ere egiten, itxigitak gazi eunekoetaz, baita ere. Euskara presentzia gehiago izan behar du, ez diskriminazio positiboa, berdintasunarekin batzen den bezala. Batzorde irekia da, jende asko tortzen da, eta hori ikusten da. Ez dugu ibili behar pentsatzen da Euskara. Ematen du, gerra badagoela, ni proposatzen badu gauza bat, bizikletekin bezala, ez? Nik, dugu ikuste dugu, gauza batzuk egin daitezkera, erraz. Diru askori suposatzen ez dutena, eta benetan egingarria dena. Ze pasatzen da, horrengo plan hau, da, okeres banago, 2023-tik 2027-ra. 2025-ko martxoan apirian gaude. Berandu datuz. Eske Eusko Jaurlaritzatik onartu behar dute beste bat, ados. Baina berandu goaz. Eta plana da, ederra. Ikusten baduzu, kanpoko bat, ostia, udaltzaingoa, horran Euskararen presentzia bermatuko du, perfecto. Hau da, egingo dugu dara futuro. Futuro, pena da, porque bizi gara orain. Euskara saia. Euneko 5 gehiago egot, perfecto. Nik ez dakit nongo datua dire, hemengoa, baina aurreko planean uste dute ateratzen zala, Euskara teknikariak, barne planari dedikatu behar dizkola 1.300 ordu inguru. Eta udal langile batek egiten du 1.550. Oia, irreala da. Horren, zertara gatoz, eske zuek, jende jatora gara, astunak seguramente baita ere, baina esango dugu, Euskara sailak, diru gehiago behar dela? Bale, baina berriro esango dugu, behar du, jende gehiago. Jende, behar bada gure okerra da esatea, Euskara teknikari bat, igual ez da teknikari bat, igual esango da bekario bat, laguntzaile bat, berdin da, jende gehiago behar da, eta baina hori, ez da gu nahi dugulako, eta ez dugulako medaia domina hori nahi, da guztiok ikusten duzue, beharra. Guztiok, dituzu seme alabak ikastetxetan, eskolan, etxan, guztiok ikusten dugu. Nui duela hogeita, la hostia, urte pila bat. Egon etxen, bengo pleno aretan baita ere, eta orduko argazkia zen, ni justo sartu horreko legislaturan, egon zen gauza bat, igual Euskal Herri osan gertatuko esena. Beste inon. Ez dakit zen, nik edo goratzen, ez dakit horren amazazpi ginen edo mairu. Zinegotzi, Euskaldun, bakarra zegoen. Eta gainera, Pepekoa Juan Carlos Rizena. Bakarra! Beste zira, bertxalea la hostia, garaia ez geudenok, danok. Orain ikusten duzu argazki hau, eta flipantea da, ematen du, ez badago egiten, Euskaran eralde, nik, eske proposatzen badu nik zuk ezin duzun hartu, ez da, hori, ez da ondo, berdintasuna lortzen dugu, hainbat tokitan lortzen dugu, eta ez da diru kontua. Eske batera behar dugu ate horietatik, hori egiten dutena horrela, eta hor bizi gara gu. Hemen egiten duguna, kastaina gu gara pringau kuadrilla bat. Hemen egiten duguna, gu bideratu behar dugu gauza asko, gauza pilo badako egiteko, baina honetan nik uste dut. Eta ez da bakar kaldarrikatzea jende gehiago behar dugu, baina baita ere, plana oso polita da, papera. Jarrepen batzorde bat egongo da, oso ondo, baina egin behar da. Eta egiten dugu, pajeo mental pilo bat, gastatu, inbertitu. Ordu asko, plana, papera, la hostia. Azaldu zigo benetan biedo hiru batzordetan, flipatzen duzu, ez baduzu grafiko, euneko, flipatzen, itxegiteko ze diagnostiko, berriro ere, nidoela 25 urte, hemen planoetan hartzen ziren gauza asko eta asko, nik ikusi ditut. Idatxita, hemen dola 25 urte. Gero ikusten duzu, ezagupen maila da, terriblea. Oso, ona gara, oso ona gara. Hemen dago, bakar dago, zu, ebegiratu, David, zu gana noa. Digo, da, euskaldun, bakarra, esango du, hori nire kontu. Hori euskaldun dunik, eta txerra egin behar duela batean legislatura bukate horretik euskeraz irakurri gabe, baita ere.
Egin behar du, jodera da etxeko barkuko kapitainak egin behar du. Ez du balio, papera da, hostia, papera hemen okupatzen du, azten zara flipas, ez da, elegante, polita, hemen itxeiten asko, kultura, eskaintzari buruz. Horrein ere gabitza, eskere baldin badago, egin behar da. Paisaia, euskal paisaia, tabernak, dendak, hori euskaldun daiteke, perfecta. Ez dugu zer armatu behar, gainera, hori horreza da. Ekintza pixo bat egin euskal herrioetan horren alde. Guk alde bozkatuko dugu, baina, ojala, hemendik ez legislatura horretan txungo ja, baina urrengoan euskara batzordea, eta berdintasun batzordea desagertuko balira. Hori izango litzatekerako seinale ona. Hemen, gauza asko, eta benetan uste dugu da, nire ustez. Ikuste dugu, guk kalean egoten gara, beti, eman ematen du, zure kontra ez. Beste gauza batzutan ez da behatuko dugu, baina honetan uste dut, benetan gauza egingarri asko dago. Egiten dira, eta saiatzen ari gara, eta bide horretan goaz. Euneko bosteko egoeraren, enekien datu hori, bagari datu eta ala, bueno, ikuste baduzue, honen idazkia eta da enbidia, eso esarete oso antolatuak eta, hau da, ez, baina realitatea jau ni guztiok egon gara, hemen ikusi dugu ze bigiaka era izan duen Euskara Gamurren, ikusten dugu potentzialidad dagoela. Oste, ni banoa kirola, eskejatzen zutan gauza honekin, ni banoa edosin kirolata, eta normale gaur egun ja, apur bat nagusia garen ez, ni izan naiz, begirale askoren, irakaslea, euskalduna dira denak, eta orain dute digo, dauden umeena. Dena dira euskaldunak, denak, kanpotarrak barne. Baina, eunekotan ez, lotxarri, badakite, lehenkoan, kirol batzordaren ginean euskarakoan, ez da behiratu zela, egingo da, datorren urteari begira. Tu begira letorri hona. Baina egin behar da, trabatu, eta errez, diru askorik ez dakit izole. Zuk izango, ez da dirua, que dirua da, dagoena, eta jazta, bestela, hartuko du beste tokiren batetik. Erreza da. Erreza da, gure ustez, ez? Eta horrea, sin más. Abadake. Erantzune, baina, bekusten, bueno, badak igual ez da, batzorde batean, momentu batean, ni proposa, bueno, ez da rantzazu ez dago, baina zu baldin mazara burua, proposatuko dugu, zare, eta ja, ideia, ez da gero esaten duzen euskean, storm, no seke, ideia pilo bat botatxean, baina hori polita da plangintza bat, baina epeak. Epeak jode honetarako, txarrak egingo du euskeraz, que se joda, egin desala, jaietako sari batakera batean, pupul, kompromiso hartu duzu, apetxuka, txarra, edo Mariano, edo David, edo Dano, jogu gara eredu, erreza da. Horretan, ez dut uste inor kontra dago, nik ikusten dut orain, hauen jefetako, lehen itxaso eskintzuten du euskera, flipatzen du, ez que lehen esen horrela. Ados daude, alde daude, eta ez dago, lehen hori kontra zegoen. Eta egingarria da, eta egin daiteke, seguro. Ara gero, egingo dugu gainera. Beha, ez da, berrire, ez da diru kontua, da, gogoa, eta gogoa dauka, gainera ezin dugu esetxik izan. Badakizue, zuri nork berotu zizun auki hori. Si eske daukago a huevo, josune dago gorgoia diga josune, tira, barre pakasa. Torre una, jode ezagutze dugu. Ez kostatzen zeu, ez dakite, nahi du, ez dugu ez da behatuko hori, nik ibal teknikaria. Bueno, pues, ematen du, guk lortzen bada, gure, ez da, joder, benetan beharra baldin badago, guztiok ikusten dugu. Alde horretakoak ikusten dugu, hor ere bai, seguramente. Beharko letxate, horrein kiroletarako da, laguntzaile, aurrekontuetan adostu duguna, pizka laguntzaile, eta eder postu zen legura, terrible. Baina ere postuko da, eta gu postuko gara. Horrein toriko da Euskaraldia, jarriko gara hor txaparekin hor atearen eta oso bat, baina ez du balio, ez da nahikoa. Euskal Herria da demodukoa, baina murro demodukoa da. Nik kiroletako hori ikustu eta eskote jolego, ni semea da hori semearekin, eta ikaskira dira, eta elkarren erderaz. Gau, ni nire ari ditu belarritik. Baina ez digutezu danak, eguneko euna, berde da pilotan, edo, eta hori plan egingarriak egin izan direnak. Pues, lana dago, por supuesto. Pues lan egin behar dugu gehiago, horreta etorri gara. Bestela atera behar dugu eskaiera egitatik bera, burua haulan. Aparte, txokatuko gara karparekin, jode, egin dugu, saiatu gara. Ez da lortu, baina milaka adibida Euskal Herria esan. Ia, bale, dagoen beroarekin, ez da lan? Eskerrik asko, Izone. Zerbait esateagatik eta jokuarekin jarraitzeagatik. Hori jokuarena, bueno, ni peintzat ez nator hona jokatzera, ni lan egitera nator,
baina gerrazia emondoste esan dozunean plan bat egitea 1300 ordu eramaten duela. Hori bai, nondik atara dozu. Nik 105 badakin nondik atara dodan. Baina 1300 ordu. Soil, honetarako hori da... Hori da gertzen dena, Izango da errata bat eta igual azkenengo zeroak kendu beharko da, bestela benetan holan izatekotan arazo larria daukagu, Ez dakit beharko genituzke, 25 teknikari zail bakoitzan, edo ez dakit zer beharko genuke. Dena denez, bakarrik animatuko zaituta, inbeste ideiekin, eta hain erraz, eta 105 igotzen dela, zertarako, igotzen dugunean, zertarako, ez dugunean bizikletentzako seinaleak ipinten, ez dago dirurik horretarako. Batzuetan beltza, beste batzuetan zuria, erdian grisak, dena den, animatzen zaituta inbeste ideiekin, jarraipen batzordea egingo dugunez, eta horretarako izango da, ikusteko zer egiten ari garen, zertan hobetu aldugun, zer egiten ez dugun, animatzen zaitut, hori bai, mesedez antolaketarekin. Esan dozula antolaketa, gu ez gara antolatzen, antolatu behar dugu bestela udala, ez doa aurrera, benetan. Carrik asko. Bueno, barkatu, segurazki hainbeste hitz egiten duan ez tainarin, ezen nuen ondo lertuko, nik ez dut esan, esarinik, ni nahizera antolatzeko desastre, ez dut antolate kontrakoa, zuek kudeatzaile honak zarete, eta benetan, baina benetan, sinesten baduzu, eta izan, ez euskalduna, zara zen, euskalduna, ikutzen dut, egun no zen behar euskeraz, ez da nik ez dut niretzako ezer nahi, guk ez dugu guretzako ezer nahi, eta euskara, hemen batzuk aleginea egiten ari zaite ikasten. Eta beste batzuk egin behar izan dugu. Eta bertaz izten dugu horan dala, ez? Eta ez da diru kontuak, ezke diru, gaur egun dagoen diruakin, iritsiko litzegoen seguramente. Eta ego baldin bada, baina berriro azpimarratu gut, ez da diru kontua. Mila gauza dago, zer da diru kontua? Igual den da batean epidebutu fotokopiak. Nik ez dakit, mila adibide dago. Kirolean ez da diru konturi behar. Begiraleak edo talde futbol, baloi pilota o petanka. Ona, umeak izan baldin baituzue, minimo hau bete behar dira. Nola, guk formatuko ditugu umea, egingo dugu itxaldi bat, egingo dugu tailerren bat, egingo dugu, zer. Eta hori ez da dirua, izan berriro, ez da dirua, eta ez da antolatze kontua. Nik ez dut, baina haura da nik, nik uste dut, pasari, elmetan ikusten badugu txerrindura zibiltzen baldin bagara, pegatira bat ipintza dela, stop sinale horren barruan, epine behar da, ez da diru kontua. Hor ulertu aldut nahi duzuena, ezke badirudi talka hori dagoela, eta ados gauden puntuetan, ezin gara horra kanporatera, eta esan ez dugula lortu. Behar badaz gaudenez, eta ez gaudaz puntu. Baina Euskal Herrian ez dago problema hori. Eta ez da diru kontua baldin bada, euneko boste epine genuen, baina ikusi dugu, ziagara martxan, eta badoa tope. Osea, txoio bat, eta osteko berizan dugu, kendu berizan dugu, ez da kinondik. Eta ojala aterako balitz. Ez da diru kontua. Izango balitz, behar dugu, teknikari. No, ez da hori. Ustez, hori mutxeko pizkaba gehiago, egongo da jarrepe batxorda, egongo da. Kirol, zoritxarrez ezin izan entzen egon euskara batxorden. Egingo da, datorren urteari begira, ez problema, akabendik ezkita izaila igual. Nola, Imanol, euskara, eta elkartuko gara, eta egingo ditugu, egingarri, gero, faiatuko dugu, gauza askotan. Baina egin daitek, ez da diru kontua, ez da, barkatu lertxo da ez da antolatzeko kontua, ez da hori. Bizikletenean planteatu daitekena, merke izan daiteke gauzat, gogoa dago, jazta, hori bada. Baina, funtzionatzeko modua daude, horregatik gauden tokian, baina, kontrakoa da, eskua luzatu, eta, por supuesto, gaizki iruditu lutzen, ez barazu gombidatzen, jarretu batxor horretan. Gombidatu bezala, badak. Baina hori, prez gaude, por supuesto. Horta, ez da hori gara, bestela hemen gaude. Esperto dut esango, gauza bi badago, eta funtzionatzeko moduak. David, gogoratu. Te vas a hombre, y te acharra bai. Isone, otra... Vale, venga, pasamos a la votación. David. Alde. Alde. Todavía bueno. Alde.
Vale, pasamos al punto 5, que es el informe definitivo sobre el registro contable de facturas del Ayuntamiento. David. No me pidas más, Roberto. Bueno, el informe que se trae sobre el registro contable de facturas es para dar cuenta sobre la verificación del cumplimiento de los aspectos establecidos en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013 relativa al impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el sector público. Dicha normativa establece la obligación de que las facturas electrónicas presentadas ante las administraciones sean debidamente registradas y gestionadas conforme a los principios de transparencia, control y eficiencia en la gestión económico-financiera, y tras el análisis realizado por la intervención municipal se ha constatado que el Ayuntamiento ha cumplido con las disposiciones legales en la gestión y tramitación de las facturas correspondientes al ejercicio 2024, garantizando así la correcta operatividad del registro contable. Nada más. Qué ricasco. Ese informe, ¿no? Pues el punto 6 es informe sobre la resolución adoptadas con 3 a los reparos de la intervención. David, ¿también? Al igual que en el punto anterior, el presente informe técnico tiene por objeto exponer al Pleno las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos formulados por la intervención, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de control interno y fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento. Y como bien sabéis, porque no es la primera vez que se presenta en esta legislatura, en este documento se detallan los casos en los que, a pesar de los reparos emitidos por el órgano de intervención, se ha procedido a la aprobación de determinados actos administrativos o compromisos de gasto. Asimismo, se explican las circunstancias que han motivado dichas resoluciones y su impacto en la gestión municipal, tal y como se constató en la pasada Comisión de Hacienda y Presupuestos, garantizando así pues la transparencia y el adecuado control de los recursos públicos, con el objetivo de seguir mejorando en la tramitación de los expedientes de contratación. Nada más. Es que ricasco. Perdón que antes no he dicho si queríais decir algo sobre el punto, sobre el punto 6. Vale. Bueno, txostenari dagokionez, indargunetan jartzen badu indarra argi dago, bueno, pues ez genukela esango, dena ondo dago, irregulartasun batzuk egon daitezke, baina konponduko dira, kontua da ahulgunetan, guri gustatuko litzaiguke ahulgunetan jartzea indarra, ez? Ez delako lehenengo aldia txostenak, horrelako txostenak heltzen zaizkigula, eta 2024an ere interbentzio zerbitzutik egindako eragozpenen aurkako ebazpen dezente dago, eta hori batzordean ikusi genuen, eta Jon eta biok galdetu genuen, ez, guztiei buruz. Hauen artean bidegabeko gastuak daude, bidegabekoak diren kontratazioak, eta txikiak izan gabe, txikiak bailira bezala kontratatzen edo izapidetzen diren kontratazioak. Deigarria da, edo guretzat behintzat, urterik urte txosten hauetan gauza berberak topatzea. Hartzen bada iazkoa, konparatzen dituzu, eta ez da bat edo bi, dira gehiago, jakina. David, irregulartasun guztiak ez daude maila berean, ez da gauza bera Murrioko elkarte batek asegurantza sozialeko ziurtagiria ez aurkezteagatik, espedientea tarte batez, hilabete batez, bi hilabetez, eten behar izatea, edo, eta honek ematen digu arreta gehien, udalak 28.000 euroko kontratuak txikiak izango balira bezala izapidetzea, behin eta berriro. Honen adibide daukagu herri musika eskolan gertatzen ari dena, eta garbiketa enpresekin, bi enpresekin gertatzen ari dena. Eta okerrez banago gaurko dekretuekin herri musika eskolan dauka lotura, eta bueno, hori, besterik gabe aipatzea, depende zelan kontatzen den, interpretazio bat eman altzaiola, edo beste bat. Besterik ja. Eskerrik asko, Ángela. David. Sí, rápidamente. En parte tiene razón. Lo único que quiero destacar es que siempre se han dado y siempre se darán este tipo de cuestiones de informes de reparos, porque la tramitación administrativa pues lleva una serie de
de tiempos y una serie de problemáticas que al final pueden provocar que se den circunstancias como las que se dan, y bueno, lo importante no es eso, o sea, porque al utilizar la palabra, no me acuerdo cuál has utilizado, Ángela, bueno, la cuestión es que en estos informes lo que se pone de manifiesto y lo que se señala es que se han dado las explicaciones por el cual se han tenido que tramitar o sea, se han tenido que tramitar de esa manera, y no ha habido ningún tipo de irregularidad, precisamente esa era la palabra, irregularidad, de gestión. De hecho, al punto de que, en este caso, siguiendo la broma también con Roberto, somos buenos gestores, ¿no?, como has comentado antes. Y creo que con eso creo que nos debemos quedar, nada más. Es que ricasco, Ángela. No. Vale. Bai, azkena, azkar David. Begira, irakurriko dizut, atal batean, en las resoluciones amparadas en la doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto, el tercer punto, que dice, no lo voy a leer todo, por no extenderme, al superar el importe de 15.000 euros y perder la calificación de contrato menor, durante el año 2024 se ha continuado cometiendo idéntica irregularidad, informando en estos términos la aprobación de las facturas desde diciembre de 2023 hasta enero de 2024, totalizándose un importe por el mencionado servicio hasta enero del 2024 por 28.000 euros. Esto indica esaten, David, o sea, esaten du interventzio zerbitzuak. Besterik gabe hori argitzeko. Precisamente lo que importa, lo que cuenta es que lo pone de manifiesto y se explica por qué. Tuviste la oportunidad de explicar, o sea, de oír las explicaciones en la comisión, se te dieron y vamos, o sea, creo que lo importante aquí es destacar que lo que hay es transparencia, lo que hay es información, se os ofrece a vosotros y se ofrece a la ciudadanía, y lo vuelvo a decir, esto ha ocurrido, ocurre y seguramente ocurrirá. ¿Que tenemos que mejorar? Siempre tenemos que mejorar, y de hecho ahora se está trabajando precisamente para que algunas de las cuestiones que aparecen en ese informe desaparezcan de cara al siguiente informe. ¿Que van a darse nuevos casos? Pues posiblemente. Bueno, nos gustaría que se gestionaran las cosas de otra manera, sí, pero los tiempos son los tiempos, y hay cuestiones que no dependen exclusivamente ni de nosotros como políticos ni de los propios técnicos. Entonces, pues bueno, seguir trabajando y poco más, nada más. Que ricasco, pues se da por informado el informe, valga la redundancia. Punto 7 es el plan de control financiero 2025. David, ¿algo que decir sobre el plan? Bueno, como siempre pongo de manifiesto en este pleno, ¿no?, cuando me toca informar sobre el plan de control financiero, pues bueno, pues señalar también, como he hecho en los puntos anteriores, que son cuestiones principalmente técnicas, que no dependen en este caso de lo que los políticos en un momento dado podamos determinar, y cuyo objetivo principal en este caso es verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local. Es comprobar si el cumplimiento de la normativa de las directrices, es comprobar el cumplimiento de la normativa y de las directrices aplicables, así como garantizar que la gestión municipal se ajusta a los principios de buena gestión financiera, eficacia y eficiencia, que esto tiene que ver con lo que hemos hablado en el punto anterior, y en este caso pues no tenemos ningún tipo de cuestión que se nos pueda achacar desde un punto de vista negativo. Y en esta línea, pues lo que quiero destacar es que el plan en esta ocasión incorpora dos novedades respecto al años anteriores, y la primera es que en el informe resultante se señalarán aquellos contratos menores en los que no consten al menos 3 presupuestos en el expediente, tal y como exige en este caso nuestra norma de ejecución presupuestaria, y por otro lado, en lo que respecta a la verificación de la correcta obtención de subvenciones otorgadas, se ha decidido en este caso excluir del análisis las ayudas de emergencia social y las destinadas a situaciones de necesidad, pues con el objetivo de evitar cierta distorsión a la hora de elaborar el informe y con los datos. Y pues bueno, en todo lo demás el informe incide más o menos en las mismas cuestiones que otros años y se trae aquí para su información, nada más. Es que ricasco, H. Bildu, ¿algo que decir? Vale, pues esto también es un informe, o sea, es un plan, pero es dar cuenta. Pasamos al punto 8, que es la dación de cuenta de los decretos de alcaldía. ¿Alguna duda sobre algún decreto? El punto 9 es
El punto 9 es la dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por el personal funcionario. Una cosa con resolución. Punto 10, dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local. Vale, pues antes de ruegos y preguntas, pues preguntar al grupo si quieren poner encima de la mesa algún otro asunto que esté fuera del orden del día. Por ruegos y preguntas. PSE, ruegos y preguntas. H. Bildu. Pues siendo las 6:52, damos financiación a este pleno.